kakabsat, kaduan da kami manin nagpasyar itoy SM Baguio ken iti Mines Viewpoint. Tayo kakabsat. Madandana ka na, naawan pa'y tireklak, masikugak sa ngem awam met asawa, ay napiliyak ngami, iliyak kabanwaga, ay organista met ngani, di inak sinarsara at dapay lakay nga nakorsunada kaniya ngem naladawen nga ingkam nagsara ragragsat na paiketin idinta na asawa na at pabasol pa'y ngaru tan na imas medaya napapausan ako nga at da baby na nagpaaramid at payen itikrib nga nalang gimatan nga paiketin itimun ngem isumet kita di inakliw-liwa ngem anya pa iitan di mama ay na nabakitan at meten nabakitan nga bakla karet-karet man bigat mali kinagsapa uray tugawak pa'y matukul tayo arado na. Alright. Napapausan ako nga at da baby na nagpaaramid at payen itikrib nga nara himatan nga payen itimunmunyeka ngem isumet kita di inakliw-liwa ngem aniya paitan himama ay na nabakitan at meten nabakitan nga karet-karet man bigat mali kinagsapan uray tugawak pa'y matukul tay arado na uray tugawak pa'y matukul tay arado na. May sa Arabi, anak kabalyuan.
May sangalasang analapsan. Putnuan at taray, agkurang itay. Aglalalun, kuyak-iyagam, kumawiwitay. May sa Arabi, anak kabatyuman. May sangalasang analapsan. Putnuan at taray, agkurang kitay. Aglalalun, nuyak-iyabang, kumawiwitay. Ay napare, nagpintasin na pamagi. Jay malasang, awaw sexy. Nangangruna, nunakabikini. May sa Arabi, anak parparmatan. May sa aladawan, di nagparang kaniya. Ilan panunod ko, di nabaybayan. Kadagiti bitbitwen, nga imapay. O anan sata, o inget imnas, anang ayaw. Daytoy rik na, di mo kutasen. Daytoy nga ayat, tangon siya agayat. Mauyos meten daytoy biyak. Hello JD, ayan, happy watching my friends. And of course, kina Miss Palting. Ako nag-imas na ang apelido, Palting. Hello, Binong! Hello, Ninang Joy! Ninang Rosemary Juan Julian. And of course, kina Rosemary. Sanjay Akawili. Luisa Mendoza. Nakamot sumala kagura. Ay sa Arabi, nagparparmatan. May sa aladawan, di nagparang kaniya. Bilang panunod ko, inabaybayan. Kadagiti bitbitwen, ngayon mahay. O anang sata, o inget imnas, anang ayaw. Daytoy rik na, di mo kutasen. Daytoy nga ayat, tangon siya agayan. Mauyos meten daytoy biyak. Tangon siya agayan, mauyos meten daytoy biyak. Napanak ijay klaberya, napanak naglakot mangga. Alisto na ibos tilakok, tasimang petak anasapa. Idi agawidak Ilocos, naglogan nak itibos. Di magas kami jay siyam-siyam, gimatang tibibingkan mayang. Ay mayang, bumatangak man ta bibingkam, ta espesyal abibingkam mayang. Kanayon ko asob-soblyanan,
Anyan nga imas tabibingkam Nabanglo na samit nananam Aglalo laingin no kaadaw Kanik adag usakbay abumaaw Malagip ko ididamok di gumatang Tana imas unay abibingkam Narigrig pa'y idiing kain Nyawat ngimbuguak takanim kunam Ay mayang Gumatangak man tabibingkam Ta espesyal tabibingkam mayang Kanayon ko asob-soblyanan Podno ana imas tabibingkam Imas ajak to malipatam Sapul-sapulem daytoy dilak Taraman na anak ka irwamak Anyak ka di espesyal arikado Tabibingkan nga ingka ilaklako Angot na pailaing makaay-ayo Tabang lona makaparugso Ay mayang nagimasen Anyan nga imas tabibingkam Labanglo na samit nananam Aglalo laingin no kaadaw Kani adago sakbay abumaaw Malagip ko ididamok di gumatang Tana imas unay abibingkam Narigrig pa'y idiing kain Nyawat ngimbugwak takanem kunam Ay mayang Gumatangak man tabibingkam Tay espesyal abibingkam mayang Kanayon ko asob-soblyanan Ay mayang Gumatangak man tabibingkam Tay espesyal tabibingkam mayang Kanayon ko asob-soblyanan Napanak nagpasyar, iti balasang. Napanak nagpasyar, iti balasang. Napanak nagpasyar ko nana, ay manong
kawisan ni tatangkit na gage malmalim takaruba agdake amin nga uga hamat-hamatin na sariksikam apagtubo idot-dot na kay kawisan ni tatangkit na ungit kumarit-karit sumar sariksik isuti ari kawitan kaaruba kamanukan Texas awan atrasan na peke-pekelen ni tata apro-aprosan ni tata ablo-ablongin ni tata chay manok na numabigatan peke-pekelen ni tata apro-aprosan ni tata ablo-ablongin ni tata tarakin na akawisan. Dakit ti ulod kawitan ni tata adu ti agna kaslakan kobra at tartarao lumabigatan naringin nati sanga kaaruba peke-pekelen ni tata apro-aprosan ni tata ablo-ablongin ni tata chay manok na numabigatan peke-pekelen ni tata apro-aprosan ni tata ablo-ablongin ni tata tarakin na akawitan peke-pekelen ni tata apro-aprosan ni tata ablo-ablongin ni tata jay dito'y nagpatingga habsat iti video ket agyaman nak iti adu nga suportayo nanayon ko makanayon na ang suportaan anyong liplipatan iti subscribe like comment and share agyaman nak